solid state part 2 bout over solid state part 3 to go kina ujik ni na doji concept of lattice point unit cell and space lattice asi kaino na ina doin solid state part 3 da so lattice hairadi koina kari khange matamda regular arrangement of constituent particles in 3D icon lattice hairadi regular arrangement of constituent particles in 3D da adu kai kaune lattice aduga lattice point haragana particle na present toriba jaga do lattice point haragana particle na the point where particles are present sigi concept jam to na sizinarakan lattice point hai the point where particle na present toriba jaga do kare lattice point next unit cell haragade ko smallest repeating unit in 3D oideba unit cell means smallest repeating unit definition haragade the smallest 3D unit which can form lattice after repetition chibuna unit cell for example like when a ruby cube lore ruby cube ama uramane ko ruby cube ta koina kai khange sigumba cube mayam am leim cube mayam leigani ruby cube ta ruby cube kisi ki masjid sibu kai kaune unit cell sibu masjid mayam sibu kai kaune unit cell next space lattice kaino yemas space lattice haragade ngasagi unit cell mayam adu punsilaga achoba ama semagade adugi achoba du kai kaune space lattice means I know jihagi asagi smallest unit cell mayam du punsilaga achoba unit ama semagade adubu kai kaune space lattice next type of unit cell sidagi maru eba part hore ko solid state ki unit cell ki types unit cell se two types legani ko there are two types of unit cell kana no yingsi ko
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ simple unit cell ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ simple unit cell ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯤꯡ primitive unit cell ꯁꯨ ꯀꯧꯏꯀꯣ primitive unit cell ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ center 하이가다고 center or non primitive unit cell सिकी non primitive unit cell सिसु मखन अहुम थोना खाइदोकने को सिसु 3 types लेगनी first face center हाइबामा face center हाइबामा second body center हाइबामा अदुगा third चुबदना end center हाइबामा अहुम लेगनी को तो unit cell मखन अनि लेगनी primitive unit cell हाइबामागा non primitive unit cell हाइबामागा अदुगा मु non primitive unit cell सिना मु मखन हुम थोना खाइदोकने face center हाइबामा body center हाइबामागा end center हाइबामागा हौजी primitive unit cell हाइजी कैनो येंगस primitive unit cell नत्रगना करे simple unit cell कदाइब को येंजिको simple unit cell are those unit cell हाइदारे को in which atoms or particles are present only at corner खक्ता होइगतबा नसागी atoms नत्रगना particle दो corner खक्ता दा present तौरगति करी कौनी simple unit cell कौबनेबको means Iroko atoms or particles present only at the corner Maruya Moiko Aduga non primitive Masagi non primitive unit cell non primitive unit cell हारगति एटॉम नतगा पार्टिकल दो कोनर खंगनतना अतोप जगह दसु प्रेजेंट तौदारे को पार्टिकल्स आई समझिल लगा इगे को समझिल लगा particles not only at the corner but also in other places अतोप जगह दसु लई बता non primitive आएगा देखंगने को primitive नत्रगन simple unit cell आएगा ना particle दो only at the corner होएगा तब corner खक्तदा अदुगा अमु non primitive आएगा दे particles not only at the corner खक्नतना corner plus अतोप जगह दो होएगा तब इसम सम भी दसमानी रस्ते को corner plus other place आएगा जाने को जो अदु होरगदि ngसागी simple unit cell da simple unit cell particle du kai tag leigani hai corner only ni ko corner khakta adu di magi simple unit cell ke lattice point kya no hai di kya ne hai gani koine unit cell hai di cubic cell ama bulog da unit cell ha di
This is unit cell amane khala. So unit cell sigi cubic unit cell da corner kya laigani? Corner nipa laigani ko. Sida 1, sida 2, sida 3, sida 4, sida 5, sida 6, 7, sida 8. Cubic unit cell amada 8 corner kakta laigani ko. Aduna simple unit cell haibadi particle do corner kakta da laigani haiba maramna sigi simple unit cell da lattice point kya laigani? Lattice point kya laibam thui? Nipa laibam thui ko. Maramdi lattice point ai de ngasai kari ai ki particle na present to point to kai kawi lattice point au de corner cubic amagi corner nipa lai au de nipa dumakta particle present to de lattice point ko ni ko particle kutimukki lattice point na kya orani 8 lattice point yani ko next cubic ki magi cubic shell amada ikoina corner kya lai face kya lai s kya lai adu yengsi ko cubic shell ama halo cubic shell amane so cubic amada cube amada corner kya laigani corner ni pa laigani ko the corner 1 2 3 4 5 6 7 8 sigi pink china represent tawdoi she corner ni ko aduga a side ga di ko a side kadai bu ko a side ga di fiba live le cube ki fiba live sigi matai singje sigi matai singje so cube amada sigi fiba ji kya laigani sigi cube amada sigi a se 12 level thoi ko count to habet yumda ikoi ki cube ama ekta lawro du corner na kya laigani ba 8 yare ko aduga s na kya laigani ba 12 fibal 12 laigani aduga face ti kya laigani face harga de suppose face harga de ai sigi ai face amne hai sigi mapak se aina mapai si saruk sini ko je coloring taruke face ode ba saruk sini sigi mapa kwai dagi mamam thangba face sigumba face kya laibum thoe cube amada face se taruk laibum thoe ko face se kya laibum thoe ba taruk laibum thoe cube yengu ko aduga body diagonal hargati karamba oigani body diagonal hargati sigi cube amadagi sigi corner amadagi sigi corner amada chingiba line se si kai kauni ai body diagonal je black no denote tawe corner amadagi sigi corner amada ai ko sigi corner da chingiba line si kai kauni body diagonal sidagi kaida sida chingi si line se kai kauni body diagonal chap manana sigi corner dagi kaida chingba ya sida si figure sida ti ngaw bu yai ko on isam sam bida khoi gi room mamma da tumma ga room gi corner
mataki corner amadagi makhagi corner amada line chinge da nasana sagala yenguko adu oiragadi corner kya fangani body diagonal kya fangani body diagonal mari fangani ko so sigi dot black se represent to doshi kaino body diagonal so cube amada body diagonal kya laini mari ko aduga body center haidi sigi whole body sigi center kya laibum toy ama khakta laibum toy ko suppose body center the whole body ki sida swai da laibum toy means body center kya body center amma sigi masing makai khangba darkar oi ko so cube amada corner kya nipan एस क्या ट्राइंथोय फेस क्या तरु बॉडी डायगोनल क्या मरी बॉडी सेंटर क्या अमा सिखंग दरकार होय यानी को सो सिगी कांसेप्ट से लैरे हायरबा मतुंगदा अखोयनी येंगदोय सबजे नसाई की सिंपल यूनिट सेल हाइदे कॉर्नर खक्तदा को अदुगा non primitive unit cell hai tamba matam da kya akoina kari hai gi na non primitive unit cell da makhan kya legi makhan ahum legi ko first kai legi first face center first face center koina khangi madute non primitive hairagadi corner plus kai kya leini hai corner plus other places havni yaiko corner plus other faces havni adubu sigi face center dadi kana oirani corner plus other face haidu kya oini magi face center oine face center do fca egai ko so corner cube amada corner kya lei nipan plus cube amada face kya lei taruk face taruk tu gi face center khudi laibam thoi ko face khudi ma ki center amam leigani odi face center kya leirani taruk total क्या लाइनी 14 lattice point इंगे साइगे तो काउन को lattice point है दी particle ना present तो रिबा point तो कई कौन है lattice point अदुना face center की 14 lattice point लेगने वा सब माना ना number second सुबह part तक कना लेगी body center लेगी को body center है लगती शिशु non primitive ने ना corner plus other place the present to doini adu other place ki jaga the body center in ibi batare ko corner plus body center ibci re ko so corner unit cell cubic cell amada corner kya le nipan plus body center kya sai gi amma odi punna kya 9 this point ho rene ho यानी को नेक्स्ट नंबर 3 दा कना लेगी n center आइबने n center राइट को n center हारेगदी पार्टिकल दो corner plus 2 opposite n face आइगदबा 2 opposite n face येंगो सिगी क्यूब सिदा opposite n face kya leigani ani leibam thoi ko sida ama mataki sigi sida ama aduga sigi makha sigi mai opposite adi matak makha hoini dana ona two opposite n face leibam thoi ona n center tari kya leini corner 8 plus 2 opposite n face avni adi 2 ko ona kya tarni total 10 lattice point Shina types of unit cell see about the load ko next ki video da akoina number of particles per unit cell natraga number of atom per unit cell natraga na rank of a unit cell put kamaina how to calculate yengsi ko so ngasi di tang solution thank you